Пөджі кардижінже, пөдем тінже. Падрей районинже тури дужа ялінже бұрнаган Валерий Салмин кил жүрдінже музей ергелене. Авиацибе космос, ех незіл историйбе, наука тінжебе палаштараган лабамзыневыл пилік шул ытла тербелін дыцадырать. Юлия Дикова да Салминзен музей жүрдінже ханара бульджа. Чуваш республикин тавадивышле экономиса, Чуваш нация академия пайдажа Валерий Салмин шижетешетке урлыгашны болсанда пареде вадылмаваска масть. Пурнышне ослых тынжибе хандарныскер тивышле канура чон келенеше допна. Валерий Иванович чималданах ехнезал историне допчене. Пальдерышле документ хуцене, канегезене буштарзавыл музей ушна. Канегезе юрада. Дедезем пиде паллы хамын андун деде, палля деде, атте, өзем бірен мізем, шапсене азымра халық, ялдиш, район, шайн деде, шамбек асыра учыр десе, дом музей Салминых тезе ужастерім. Кизе жүреші студентсем, инженерзем, просто механизаторзем, тағамда келе деп тілінеп. Тілене чешмар хойде тілендереть. Авалық управжені музейінже пілемрен пілеме жүрезе философия, астрономия, физика тінчен вартынлығызыне тіпчеме майбор. Шағы тірлі холари студентсыне тіпчевжізіне де чывашене елірдеть. Валерий Иванович хоймань пілнене тіпченене ішденеген орова парзахы варасты левлі. Койене бевыл расшире культуры әткерлігін жылдалығынже тадайда ұтларақ тырыжасты левлі. Падырел районинжене республика Галарум Вали, Юлия Дюкова, Николай Скворцов.